télévision Jama TV aray noon no andirɗon noon hannde kadi musidɗo mo hewti ɗo fi ko yowiti e émission men wowɗon émission needi e jikkuji men ɗon anndi alarbaji ɗen fof si hewti so tawi woni wona nganto heeɓi e wawa e waddude émission on tawata hara koko hawtuɗe donc haray e hannde kadi e yiitidiɗo fi ko yowiti e émission on yani noon ɗon anndi no woodi toujours ko attorten tawata haray woni ko Jama Buy woni ko feƴƴini woni ko faati e ko tawata hara ɓen noon ɓe hikkanike e yeeso ɓayɗon anndi ko damal ngal en fof rewete e muɗum donc haray eɗen tori e famille maɓɓe on famille ji ɗin fof côté ji ɗin fof ka waɗiri ɗon donc eɗen tori kadi kawteɗen duhi suddi yani gorol e deyol fof eɗen tori ɗum yarlagol foɓe duwanoɓe donc habboɗen ko men kon enen kadi eɗen toro Allah on yo taw hara ñande wayeten no ɓe wayi hara ko enen kadi koye yafaɓe si ƴettita ɓayɗon anndi koko ratata noon donc haray fatundeji Buy waɗi ɗo e donc ko ni hewtiroyte wano ha Mali Yemberen précisement Sare Panje muñintina ɓe o musidɗo meɗen ɓe feƴƴinɗo ko tawata ko hanki vraiment no yurmi moƴƴa noon tawde noon haray minen ko ɓiɗɗojo amen woni ko feƴƴini ɗon jiwomo Jomba Neɓali Buy donc acci bobo goto ɓawa makko vraiment no yurmi ha no yurmi haray ɗen toro nene makko e baabe makko e kawteɗen fof muññagol yarlo minen kay sengo ka deyol makko haray yarlama yo Allah on hawtodirɓe ko aljannaji surtout aljanna firdawsi enen kadi ñande wayten no ɓe wayi yo taw hara ko e yafaɓe si ƴettita donc haray woni ko fokkintinirten émission o haray ko ɗum hikketen ɗon e fii ko yowiti e émission on direct donc miɗe yaafini taw ko adi kon ɓayɗon anndi si woni taw feƴƴimɓe haray toujours kadi ɗen anndi no woodi selluɓe no woodi nawnuɓe donc mi arta e ɗon kadi seeɗa ko tawata haray ɗen anndi ɗe mari nawnuɓe ko huuɓata ɗen tori Allah o lanɗo yo Allah o jontuɓe cellal maɓɓe ngal e hiɗen anndi musidɓe men Buy no woni ko nawni surtout ɓe annduɗen e yani ɓe hay woɓɓe ɗe yewta fi muɗum hay ka télévision ɗo tawata haray hiɓe nawni moƴƴa noon e DJ Diawo mi andintinayi wono ɓen ɗon mi ƴetta e wono ɓen ɗon DJ Diawo donc ko waytata wata noon ɓen fof ɗon anndi hiɓe wondi e nawnaje ko moƴƴa hiɓe ɗuuɗi mais wono DJ Diawo kadi kamugon ko à part donc haray eɗen toro Allah subhanahu wa taala on yo Allah on jontuɓe en tori on kadi mo be ko wawi ko yo immo fi wallitagol o musidɗo meɗen ɗo ɓayɗen anndi nawnare nde o heeɓi nden koko inde jalise kon donc ɗum ɗon eɗon anndi no landi financement ko ɗum wiyete ñande wo e ñande ko ɗum wiyete leer be leer ɗum no landi financement donc goɗɗo ɗon ko mari wo ko mari so tawi woni fayida ko ɗum wiyete leer be leer koyo finance u donc arende lanni haray eɗon anndi toujours wona angal ha kadi watta haray ɓe tori huɓe huuwi faabo ko tawde noon haray enen tigi se darti wano men sikoye hoore men atawi ɗum ɗon ko marɗa o ko be sa heeɓi faabo haray ɗa weltori kadi donc haray en tori Allah on yo Allah on ittu ka bawgal mum wurta ɓerɗe jogiiɓe ɓen surtout musidɓe men ɓurɓe marde moyenji ɓen wallito kañum kadi yeru o ko wawi saabu sa soofi wonki ko ɓen takon sa soofi wonki haray e no woodi ko Buy ko Allah waɗantama e nder ɗum ɗon kadi donc sifotako anduɓe ɓen no anndi donc haray ɗen tori e jamaji ɗi wallitagol wona DJ Diawo en waytata wano ɓen kadi donc haray no moƴƴi ha bona inchallah haray enen luttuɓe sellude ɓen kadi ɗen toro Allah o yalla on ñiiɓi cellal ngal donc haray ɗen anndi cellal ko ngal yawangu donc ɗum ɗo le doit ka négligé de mono selli doit suɓude ko waɗa par ce que koye nder acte ji ɗin nder programme ji ɗin nder activité ji ɗin woɓɓe woni e nawnude yani woɓɓe woni e belsude yani wiyen tun nawnare an nemmo koye nder activité ji ɗin koye nder golleji ɗin donc haray mo ɓe yo suɓu ko waɗa ɓay mo ɓe anda nde Allah on ƴewtoto ɗum
donc haray ɗum ɗon ko entre parenthèse hikkiten ɗon hon ɗum e fi ko yowiti émission o hiɗon andi neeɓi ma sowno wo e sowno hiɗen nana hiɗen inna fi ka meɗen développement waɗali ɓantal waɗali fi ngaluji no yaari ɓaawo no nattiri ni yono yaltiri ni ko manque de gestion yani gollaka famodiraka toujours en yewtay ɗum o pays gollaki vraiment pays on avance de lending ala avance de lending ko rekiɗogol tum jokki toujours en nanay ɗum woɓɓe men no yewta ɗum donc haray min miɗe landi taw s'il innama leydi yo avance est ce que ko leydi ndin avance ta ou bien ko jama wonɓe toon ɓe wawata famodirde fiyo leydi ndin avance donc ne nder ɗum ɗon kadi si tawi woni koyo jamaji ɗin famodir est ce que jamaji ɗin doit ka change noneji goo e mum donc haray ko question mais on question ɗon noon ko on ɗo waweten débattude muɗum ha anden pellet ko honɗum haɗi awa leyɗe ɗen woni haɗi avance enen ɓay ko wiyeten avance ali kon ko honɗum haɗi avance ɓay leydi wowolta leydi wata développude hoore mum leydi wata gollude yani hoore mum ko jamaji ɗin gollata donc si jamaji ɗin kadi famodirali so tawi mo ɓe no jogui fondo mum feere ko honno ndin leydi ɗon haray avancirta musidɓe donc haray ɗum ɗon ko ɗum woni ko yewteten hannde wawata jofoyde fof kono mais en ñomitay e yirwo ko anduɗen e muɗum honɗum waɗi ha so tawi woni gonga ko enete kon leydi ndin avancata par ce que gogo taw ka porto ananay ɓenna tout pour moi rien pour toi tout pour moi rien pour toi yani min yani fo no piji ɗin fof min ilan hande e mum an kan hay fuu sa handa est ce que ɗum ɗon noon avancement waɗay ɗon est ce que développement waɗay ɗon ko wiyete ko ngaalu est ce que ɗum ɓantal waɗay ɗon an hiɗa yiɗani hoorema kala ko annduɗa ko moƴƴere kala ko annduɗa hi ɗum ɗo ko ene ko jawdi koko innete ko no mari valeur an hiɗa yiɗani ɗum ɗon hoorema an tun donc a yiɗana hedditiɓe ɓen hay so tawi wona jonnata ɓe kono a yiɗata a yiɗanaɓe ko woɓɓe go ƴettata jonnaɓe kamɓe donc ko honno noon haray onon ɗon no wawato jonidirde juuɗe fi yon golluka mon et pourtant le so tawi woni on jonidirali juuɗe ko honno ndi leydi ɗon avancirta est ce que ndi avance ay avancata min minnayi avancata min minna ko saabu on ɗum haɗi avance saabu on ɗum haɗi avance d'une part ko yiɗen añidirani donc ko añidirangol ngol taw musidɓe añidirangol ngol ɗum ɗon noon si tawi woni hakkude yimɓe ɓen donc haray mi anda si tawi woni développement waɗay e nden nokkure ɗon e gouvernement gollali bon ɓeɗon halfina o secteur ɗo ɓe gollali donc hiɗen andile ɓe wiyaɓe naka gouvernement ma ɓe yani kala ko goɗɗo halfina o waɗa hoorejo e programme ko honto o iwi est ce que on ko dow iwi est ce que kaka nder leydi o iwi mimi ɓuure tañƴinade kaka famille ji o eni iwde e nder famille ji ɗin yani kala famille no mari tor yani responsabilité o no nder ton wiren noon responsabilité ko ɓe hani jokkude kon mo ɓe ko hani ko duwa wadde kon mi sikki famille ɓe no andi ɗum ɗon e sengo muɗum donc ɓe lamɓe ba ko nande maɓɓe ba enen population on ba kala ko yalti ko hakkundeji mi woni iwde lamɓe ɓen ko hakkunde mi woni iwde hanki hari koɓe citoyen simple citoyen lambda hanki hari koɓe ɗum mais hande ko ente kon sengo laamu yani geɓal ko ente geɓal laamu kon Allah jonniɓe ɗum noon so tawi woni hanki hiɗe wondi e maɓɓe ka famille ji hande ɓe woni e hoore meɗen hiɓe ardi est ce que ɓen ɗon no yani ko honɗum e systéme ɓe gollirta dow toon ko honɗum e haqqil ɓe gollirta dow toon yani ko honɗum e jikku e ko honno ɓe wonirno ka famille ji maɓɓe est ce que wona no ɓe wonirni ka famille ji maɓɓe no wona ɗum ɓe yowɓoto dow to par ce que ɓen nayi change jikku ara wonden ɗum ko kara han musidɓe mo be ko iwidi kon ka famille mum fayda si yaltama la plupart atawi ko ɗum ɗon o gollitirta kadi ko ɗum hiɗen toro Allah on
yo hawrindingen e sawaba tawata hara mo be si yalti ka famille mum yo taw hara koko moƴƴi kom o ɓuri e jokkude sabu si goɗɗo andirama ka famille mum jattugol yani wujjugol fenugol kansugol ukkidirgol yimɓe tawi noon innama hande ko on ɗon ardoto est ce que haray noon an sa yeehi ɗon fi ɓantal fi yewtere goɗɗum ngo kanko haqqille makko ɗen kon to yarta ko détournement par ce que ko ɗum o anduno ka famille est ce que haray moƴƴi ko ɗum hiɗen toro taw hakkudeji men ɗen torodira taw hakkudeji men moƴƴinen taw ka famille ji men taw toroɗen Allah yo Allah fewnu famille ji men ɗin ga taw par ce que lamɓe ɓen kaka famille ji woni iwde si famille ji ɗi moƴƴali lamɓe ɓen moƴƴata si population on kadi fewali d'une part lamɓe ɓen fewata par ce que lamɓe ɓen kaka population woni iwde no metti noon faamude tiku no metti faamude par ce que lanɗo si waɗama hoore de den taw koyo change mentalité jama on e sengo ka woniri ɗon négatif sengo yani ka fuɗɗi e bonde ɗon kanko koyo ƴaw o sansa ɗon o watta ɗon ko moƴƴi oyta ko boni kon o watta ko moƴƴi ko ɗum lanɗo ko ɗum wiyete lanɗo ko kala ko andi lorray koyo ittu kala ko andi nafay koyo ɓeydu joni noon si tawi woni o naɓama dow ton tawi ko lorra kam ɓuuri ɗuɗude ko honto taw o landitorte koye nde taw o ko famille honto iwi o koye leñol hongol yani koye famille hombo o iwi ko ɗum landete taw yani lanɗo no wawi fannude famille mum no wawi fannude musidal mum fo mais lanɗo kadi e nder ɗum ɗon no wawi kadi wadde ha hoolare naata e musidal makko ngal fo si o moƴƴi musidal ngal moƴƴi famille on fo moƴƴi si o boni kadi yo andu de den o bonni famille makko on o bonni jawma non seulement o bonni jaw makko on mais o bonnani kadi famille makko on o bonnani musidɓe makko ɓen en même temps impactay kadi e population heddi ɗon si o boni tun ɗum ɗon impactay yani tuusay memay e jamaji heddiɗi ɗin est ce que ara importance est ce que développement haalete ɗon est ce que ɓantal haalete ɗon ka wujjugol jattugol kansugol fenugol ñaama ngenari ɗum ɗon ka woni est ce que ɓantal waɗay ɗon ɓantal waɗata musidɓe ko ɗum waɗi si tawi woni ɓantal waɗa e nokkure ɓuure tañƴinade taw e yiɗidiranayi kadi si yiɗidirani e yiɗidiri donc wona innugol tun noon miɗe yiɗuma tawata hara yiɗanalan miɗe yiɗuma kono mi yiɗanama ko moƴƴere ma nden donc haray ɗum ɗon ngol giggol ɗon ko feerewol quoi donc ɗum ɗon déjà ko giggol ɓawotoni en ko ɗum ɗon no woni vrai yani ko winte kon vrai poison poste laaɓuɗo noon yiɗa goɗɗo kay visage mais ka ɓernde ga yiɗanama ko moƴƴi kon on noon sa ɓi feere sakkagol ko woni e arde ka makko ay tawi a baara e few hewtatamo et pourtant le hara kanko ko immani ko fi wallugol taw non seulement musidɓe makko ɓen e ensuite population heddi ɗon par ce que ko ɗum o nawra toon ko ɗum kadi o existiri koyo wonu responsable koyo wonu neɗɗo wallowo hara wonali farlowo ala goye mo ala probléme ça au moins c'est clair ala mo ala probléme ça nous tous nous connaissons mais yo taw hara probléme mo joguiɗa on c'est pour toi nde kon probléme privé hara ɗum ɗon ko an tun gérata on probléme ma ɗon mais probléme ma wata yaltu ha impacta yani tout sa population on tout sa jama hedditiɗo on haray boni par ce que siko ka moƴƴere haalete ka moƴƴere haalete si tawi woni ka ñawete ɗon si tawi ko toon ɓuuri e bonde donc ko ɗum wiyete ko ñani ko ñoli kon iwtiri ka hoore si tawi noon ko ñoli kon ko boni kon iwtiri dow donc haray ko honto suta ñande wo ko régressugol yani ardugol ɓaawo donc nokkure noon wawata de développude hara wana jama on de den leydi ko ndi mari ngalu o mari martaba o piiji yani ko ndi mari piiji ɗaɓɓaɗi wo les choses wiyen tout recherche sous-sol ko ndi mari ɗum wo ma hayso ko wonɗum tigui goyi ɗum ɗon fof si exploitaka nafata si ɗum ɗon fof si gollaka nafata ko homɓe noon gollata ɗum
ko laamu ngu gollata ɗum ka ko population o est ce que yana fof mi siki ko fof gollata ɗon population gollay laamu ngu gollay se yi laamu ngu no moƴƴina d'une part koyen jingu ndaren so tawi woni ko ɓe woni wadde ko mbahara hi e ndaren tawi koko moƴƴingol ɓe woni jingen tun tambitoɗen ɓe ko woni moƴƴude ɗon kon ko wona moƴƴinede ɗon kon ndaren so tawi woni avancata ndaren so tawi woni avancata mais kono so tawi woni e yii hiɓe jingude nokkure kamɓe wiyaɓe no ardi e misal no wiyaɓe no ardi hiɓe jingude nokkure fiyo ɗon laaɓe fiyo ɗon régulé watte golle yani golle changé visage on visage nden nokkure ɗon tawi enen koyen ar koyfiten ɗum ɗon kadi est ce que aray nafa waɗi est ce que aray wallay woni hoore men par ce que kala ko golla ɗum ɗon koye wiyay ko enen jeeyi par ce que si gollama aray ɗum ɗo woni c'est pour un bien public sikki kala ko golla ko tawata hara ɗum ɗon koye immorde laamu ngun ko tawata hara fof nafitoray wano affaire laawi courant ndiyan ɗum fof ɗe wulla fi mum d'une part donc eko nande mum taxe ji piiji ko wona yoɓeede no ɗuuɗima no waɗiri ni no natiri ni donc ɗum ɗon fof so tawi woni nafa yaltiti toon na kamɓe tu gandata dey par ce que mi anda on taw wonde wotere lanɗo fayda kara han o andirta sattede goy par ce que kanko mo walade ka ɗaati mo waalo ka ɓuuɓi mo jogui auto makko ma autoje makko auto privé no woodi auto ko wiyete kon autoritaire no woodi véhicule autoritaire ɗum no woodi hiɓe jogui ɗum noon donc tawata kadi salaire maɓɓe on o ratata te donc salaire maɓɓe on kadi ɗuytataki est ce qu'on faami ko an hoccitotoɗo ɗa maapi naynaɗo no laami he lanɗo no wona woniri wo no wona woni so woni lanɗo yaltitay ko tawa hin ko lanɗo donc ko on ɗum mi faala wiide ko e hakkundeji men taw enen population on ko yiɗidirgol ngol acce gañaneji hakkundeji men par ce que c'est e yewtude affaire needi e jikkuji men koyen change u piiji gonno toon hakkundeji men enen kadi yiyen ko moƴƴi kon heɓen etoɗen fi ko moƴƴi kon he jokere en ɗan ala ko ɓuuri e fotude ala ko nafata ha hewtiti jokere en ɗan no gasa goɗɗo no wona woniri wo no wona woniri si mottodiral waɗi tummodirama innama hi onon ɗo hawti dental ko onon ɗo woni e golludude no wona woniri wo ko ente kon espion yani ɓen ɗon ɓen konko ente espion noon ɓen ɗon toujours no nder toon kono hiɓe ko ngala nder ngala ɓaawo on faami ɓen ɗon toujours ɓe ɗaɓɓay toon kaɓe rewra fi bonnal détournugol woɓɓe goo fi bonnalngol woɓɓe goo min naali fo kono toujours a heɓata mojobere tawata no laaɓotira à 100% saharay nde mojobere ɗon nono gasata he si yewtere waɗama si yewtere yewtama fof inni hiɗen dakori andu ara yewtere nde no manki mimmine no manki he si yewtere yewtama si tawi ko nogayo jooɗi si yewtere yewtama yo heɓo jowo wiɓe min mi wona d' accord discuté ɗon ɓen ɓe wona d' accord ɗon ɓe adday ɓe justifioto ɓe andinayi on ko saabu honɗum ɓe woni ɓe wona d' accord no gasa konko ɓe woni ɓe wona d' accord ɗon ɗum ɗo waway on laɓɓinande kadi de plus eko jokkuɗon kon par ce que si tawi woni sappo e jowon fof wi ko d' accord andi ɓen ɗon ɓe yi toon ko nafa kan ɓe yi nafa kan on fa mais ɓe jowoɓe ɗa wona fi ko onon ɓuuri ɗuɗude wikkorto ɗon ɓe jowoɓe ɗa ɓay ɓenni kamɓe ɓe wona d' accord ɓenne toujours c'est la majorité qui domine mais des fois il faut revoyer ce qu'on appelle minorité on ko inde ko minorité ɓurɓe fanude ɓe darte ɓen ɗon kadi ko saabu honɗum ɓe wiri kamɓe non so daari on justifie ɓe justifie ke on yaltinay toon ella ko ɓe yii nder toon kon par ce que ɓe wiyata tun non tawata hara koko yani hara nafa kan no nder toon ɓe non o hoye non non si goɗɗo wima o no gasa hara no toon ko yii ko tawi hi heɗa yani henanali mo ko ɗum ɗon duwa ɗo ñawdude ko ɗum woni wiyete mottodiral réunion ko ɗum wiyete ko wiyete kon rassemblement mottodirgol jokka en ɗan wona hunde wotere musidɓe si ɗum ɗo waɗi je pense bien
piiji ɗin min naali sottay à 100%, kono sottay seeɗa awa au moins sottay seeɗa ɓay enen kay bi donc min depuis qu'on a réussi notre indépendance, surtout nous, notre pays, depuis 1958, enen toujours ça n'avance pas. Oui, pays on avance ali. Enen kay avance al tum. Ye enen konde tuma avançata. Donc lambe ben fou ala ko en heɓali, lambe ben fou arbe ben fou avançal non, ça n'a pas avancé. Marsali fou. E ko joni non konde tuma marsata. Skesi ɗum continueri ni marsay. Joni non ko lambe ɓen marsinta programme ji ɗin ka ko enen sange ndey kadi sange enen kadi des fois enen tigi sansata he musidɗo goto ma ɗiɗo no wawi wallitade ɗo neɗɗo yimɓe ko yahata 10 ha 20 tawata hara ɓen ɗon ko hon waɗi si mi wi ɗum imagine exemple ji no heewi e pays ji goo ƴetta e pays ji limitrophe ji ɗin so dari wano pays ji goo ɗo limitrophe ji ɗin si a yeehi dedin a hewti an taway ɓen ɗon taw kamɓe yani innaɓe no mari moyen ɓen no soit haray ɓe ka pays maɓɓe ɗon ma hara hiɓe déplace ɓe wano Europe ma Amérique wano toon mais haray hiɓe wallitade musidɓe maɓɓe wonɓe ka secteur ɓen kamɓe ɓe landoto ko honɗum hato guinɗon ka secteur yani wallugol goɗɗo wona innugol tum min donc ɓay woni o kallan haalisi donc o nafa no woodi ko tawata hara jaman fof no hakkude hato guini ta sikku ko an ton hato guini kalis o wona an tun hato guini conci wona an tun hato guini suudu labandu ma auto labaɗo na an tun hato guini kanko o darata ɗum ɗon kala ko andi ko privé o waɗa ɗum ɗon à côté par ce que mo andi ɗum ɗon de den koko waddata taw mais ɗum ɗon o artoye mum innaɓe no mari ɓen kamɓe kon ɗum ɓe darata e secteur maɓɓe on koko tawata jama on fof hutoray hande noon alhamdoulillahi ONG ji no woodi quand même tawata ɓen no dari dankaran ni no heeɓi fondo moƴƴo wallitagol miskimɓe wallitagol julɓe ɓe wallitagol pays yani secteur ji wonɗi reculé ɗin donc honno kamɓe ɓe wallitorta par exemple son ala juulirde ma son ala ndiyan ma son ala laawi donc ponji mon no taƴi kamɓe ko ɗum ɗon ɓe immani ɓe wallito ɓenna donc ɗum ɗo ɓe walliri ɗum ɗo par exemple haray ɗo mari yani équipe wano wiyen tu wano ɓe waɗa ɓe sport wano sengo ka jeunesse piji ɗi kala ko ɓe andi jeunesse on no hato guini ɓe tammitora ɓe ɗum ɗon par ce que ɓe andi jeunesse on kaɓe woni ɗon ɓe hewtana hoore juuɗe maɓɓe ɗe hewta hoore heɓugol ɗin piiji ɗum ɓe wallito ɓen noon mais est ce que joni noon si ɓen ɗo wallitorama noon est ce que wona avancement waɗi so tawi woni maison de jeunes ala so tawi woni ɓe ala école so tawi woni ɓe ala hôpital ɗum ɗum fo yawɓe ɓen jonidiri juuɗe ɓe wallitike ɓe jooɗiɓe ga est ce que haray développement waɗali est ce que ko gouvernement saborte ɗum noon par ce que ɗum ɗon tawde den non seulement ko golle gouvernement mais si tawi woni hunnani en citoyen simple en citoyen lambda on siɗa hunnani waɗugol siga ɗin piiji hiɗa wawi wadde ɗum kondanaka te ensuite gouvernement on siko anduɓe ko jokki kon pelletiɓe ande le jungo maɓɓe yani no doit ukkade ɗin programme ji ɗon woni noon e gon sengo ɗon population o yani citoyen ɓe go sauviɓe e gon sengo ɗon kon ɓe mari rôle waɗugol ko argol weltanoɓe ɓeynaɓe courage woda ɓe wallitori kamɓe kadi hay so tawi woni gonga ko ente ko ɓe wawatano finance de faux ko gonga ɓay ɓe ari ɓe daari ɓe tawi woy population on e tigi yeru mum on mais kamɓe kadi woda ko ɓe wallitori population on ɓe anda himɓe yeggitaka mais ndendo ɗum ɗon si waɗama ko honto yahata est ce que ɗum ɗon muulay est ce que développement haray waɗal ɗo joni noon est ce que mi landike on joni mi landodiraɗo est ce que noon haray ko population o woni ko waɗi ɗum ɗon ka ko gouvernement o ko lamɓe ɓe waɗi mi sikki tun ko population o waɗi ka no gasa piiji goo no waɗe ɗum en fof ɗen suti hôpital on no poste de santé ji no waɗe école ji no darnede maison de jeunes ji même forage ji no waɗede tawata hara inauguration ko maire on noddete
gouverneur o nodde préfet nodde tawa ɓe nanno inde mum no darnede hara hay ha hande jungo maɓɓe yahali tun yani kuntu maɓɓe infra maɓɓe hara yahali e ɗin programme ji yawti koɓe naɓanano lettre on wondema e meɗen faala wadde hunde kaari joni komin habbi ko autorisation mon on ɓe jonne autorisation gila ka ɓe jonna autorisation ɓe yawa ha waɗa construction on ha para inne hande ñalande kaari ko uddutugol ko inauguration kontuma yiyata ɓe ƴetta va je maɓɓe gouverneur en préfet en ɗum kadi so ɓe yeehi ko welnanteɓe ay honko lamɓe ɓen ɗo almami ɓen ɗo salli ɓen e fay ɓen fof ka lemangoje salli e fay ɓen e citoyen ko hedditi kon fof ɓenna ɗum ka lemangoje enen werde men nden ko ga lamɓe ɓen hiɓe werna ka étage to imamɓe ɓen no werna e oya étage telen ka alaji kaari en ɗa ayiɓe ɓe sikku ɗum no werna ka lemangoje to ko ɓen ɗon no woni ko werna e étage par ce que ɗen suuti teddule ɗen goyno ko gonga no moƴƴi ha kono des fois teddule gono toon ata a yeyɗe tugan tigui faama par ce que teddugal no waɗa goɗɗo no jonne teddugal ta waɗi teddugal ngal ɗaɓɓugol hollori hoolare quoi ɗaɓɓugol yani ɗaɓɓugol inde non ça ne peut pas être min mi wawata wadde ɗum mi darta ko kadi ha ɗum waɗa he en tant que autorité ka citoyen jo ma o werna ɗon mi sikki an kadi ko moƴƴingol ngol kippin hoorema andina population on ene hanki hari ko ange maɓɓe wonduno donc ande Allah waɗima ɗo donc ɗum hollali sendi on piiji hollali sendi o werde hollaɓe hi ko an hande ardiɓe wawon waɗude piiji fof siko ñamete ñamido nokku gotum siko daɗɗude jooɗoɗo nokku gotum hay si tawi woni juutata ensuite on tuma ɗa wawi yaade ka place ma ka wiyaɗa ɗon kono holluɓe taw ko ono wondi kono argol tun donc hara no fiɗɗito doloke on faminkino ko haysi ko ndungu ara no fiɗɗito faminkino ko poussiére woni e mum en tant que ko menen laami en tant que maire ou préfet ou gouverneur non ɗum ɓen ɗon nawata leydi yeeso onon ko yawgol to waɗa inauguration pose de la première pierre o waɗoyta toujours ko inauguration onon ko yaw tun inauguron ko population simple ko population ɓe mum ɓe waɗi kon he siki sinnama noon yani no joni sinnama ono autorité on kamɓe tigui hiɓe faible ko ɗon tigui ɓe dartata hoore maɓɓe taw ko ɗon goɓɓe dartata hoore maɓɓe sike ko misal won en joni hande piiji hewɗi en suuti ko population simple o woni wadde piiji hewɗi tawatara ko privé wona waɗede école ji darne piiji non seul siga ɗin piiji darne tawata hara ko ɗin ɗon si darnama ko aroygol waɗa inauguration han kadi woni e bien public hara ko fi jama on fo donc haray ɗen toro jama on wata kala heɓuɗo moyen mum kala heɓuɗo moyen e wallito ɗimmojo mum hande wona innugol fi forage waɗama e nokkure donc forage on ko gonga ma robinet ji ɗin serve e nder saare e misal ɗin robinet ji si servama hewtali kama wata ƴettu bidon nogay ara kadi woni ɗon inna ko tuma ɗin ɗon heewi si goɗɗo ƴooga wawata gasude sike woɓɓe hay jikku mum on ko wondi kon ka suudu ko ɗum ɓe yaltinta kadi ka jamma ko ɗum ɓe yaltinta kadi ɓe holla yani ɗon sa si robinet waɗama e nokkure tawi ko fii fof waɗirana an a rondike bidon nogay kas nde wotere ari a darike te hiɗa surtout ile jama on no woodi ko gonga ni anɗam mankatagoy ko gonga kono noon sa andatuno anda no woɓɓe soñjori fewdo on sayi ɗon ko tuma wiɗa tuma ƴoguɗa ɗin bidonji nogay ɗon si goɗɗo ƴooga est ce que iɗa andi hara ittiri jelo iɗa andi ittiri ko soñjuɗa ɗon a andata donc andi haray a holliri taw jikku mo joguiɗa on taw ka suuduma par ce que ɗon no holli ka ɓerde ma siko sago ma on robinet kaka suuduma wonayno ko ɗum holli ɗon siko sago ma ko ɗum on robinet kaka suuduma wonayno sa yi a ƴoogi wano ɗin ɗon fo woɓɓe ƴoogali donc ko gon fof ndo wonduɗa
ko ɗum ɗon noon duwa ɗon yani duwa en accude ɗum ɗon noon woɓɓe duwa wonɓe marɓe ɗin systéme ji ɗon ko ɗum noon ɓe duwa changeude quoi du coup ɓe anda aduna on ko fii fof na fii goto de ko fii fof développement waɗay kono an ko woni woyɗa ɓamani hoorema est ce que marsay na an to yiɗi ko weeli ko na an to yiɗi ko moƴƴi kon no woodi kadi hato yimɓe fotata ko falɗa ko ma ɓuuri ko falɗa ko même no woodi hato yimɓe ɗum noon mais ɓe heɓali tun no gasa noon kamɓe hiɓe woni ka fondo maɓɓe si ɓe heeɓi ɓe waway sendudude jama heddi ɗon an kadi ko pour quelle raison an a wawata an kadi heɓude gon fondo sa heeɓi gon fondo ɗimmojo oɗa kadi heeɓi gon fondo yani onon on parti ɗon fof on heeɓi gon fondo est ce que moƴƴere aray ɗo ronko wawde nafidirgol est ce que moƴƴere aray ɗo ronko nafude heɗitiɓe on nafay ɓe donc si ko ɗum ɗo wiyete noon développement na innugol tun ko piiji ɗi non c'est que waten complique ko compliquaaki piiji hewɗino toon ko enen tigi wonɗi complique de en tant que citoyen enen tigi changeata piiji gon toon he ko haqqille ɗen ko ɗum ɗe waɗirana ko yo ɗe gollitire quoi du coup so ndaari e hande hay goto e men no gasa fewjanta famille mum gon ko boni mi ɓuuri tan ƴinade de hay e goto yiɗata goɗɗum ŋaasa famille mum on tawata hara koko boni donc so tawi noon woni an lanɗo on iwi ka famille ma joni an ko woni wo joni ko famille ma tun ɓe heɗitiɓe o heɗitiɓe to no waɗi wo hay so sariya yahama inne donc ko ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo lanɗo on ni o mematake an kadi waɗa bewre waɗa fiiɓa innama ko ɓiɗɗo lanɗo waɗa bétise yagal bétise ji gonno toon andu to ɓe iwino ka famille ɓe yeehiɓe laamike ñande goo kadi ɓe iway ka laamu dow toon ɓe arta ɓe wonta famille leyga ɓe wonta citoyen comme toi a faami ñande goo ara ko woɓɓe goo kadi ƴawi donc goɗɗo noon yo accu ko anditire tawata hara ko wigol moodi a yaw iwande men toon enen hari ɗum no nafi jama on goɗɗo yo ɗaɓɓu nden inde oto ɗaɓɓu wiyeede moodi banni iwɗa toon banni kaari iwi toon moodi hari lorra kan ɗuuɗu he ɗum no hulɓinede goɗɗo ka ɗum no surtout lanɗo ɗum no hulɓine lanɗo wiyeede no an vraiment hari yimɓe hari men haaɓima banni iwanɗa men toon mais yaali lorra ko iwɗa toon kon non andu ara hewtanima no quoi donc aray famille on kadi sa déjà ɓe heɓata ka ɓe yalta memin ɗum ɓene na o wonno ko ardino non minen mbeɗen andi ɓe famille ɓe ko ɓe famille maɓɓe on ko musiɗɗo maɓɓe bappa maɓɓe ma koto maɓɓe ko nder o famille ɗo kaarijo iwno laami kono soñdia aduna minen min naɓi ɗum e jurol makko ko ɗum goɗɗo yo heɓu fondo laaɓugo so heeɓi fondo laaɓugo na kanko tun ɗum nafata yani o accay inde laaɓude kadi e hoore makko o tunata hay so tawi woni goɗɗo tuninoyte haray ko so tawi woni ko añirɗo mani rek ɗum noon ko goɗɗo añirta mani haalama piiji gon toon ça n'engage que lui so tawi tu woni an hiɗa andi no anda pellete a wonda e mum hay so goɗɗo haalima to kulle temedere ça ne te fera rien absolument rien hay fus ɗum wattama hay fus ɗum waɗatama sana ɓeydante tun kadi dardia quoi du coup si goɗɗo no haaldema to si ɗiɗo no haaldema to ko boni sappo no sutenuma e hoore ko waɗɗa ko moƴƴi kon to ɓen ɗon heɓata doole donc ɓe heɓata doole par ce que ɓen sappo ɓen ine taw wawa justifié ko honɗum saabu on ɗum wirɗon kaari no boni si ɓe justifie ke ko boni kon ɓay ko ɗum attiɗe wiide nane en tagaɗo kala heɓay ella tagaɗo kala no mari ella si ɓe justifie ke ko boni kon ɓe way c'est à dire neɗɗo ko noon wayi quoi ko noon allah tagiri tagaɗon nde wonde a fawƴe tawa han tigui anda des fois a falji ko tuma feƴƴiti tawa jaka yoddo a fawnike ɗo sariya donc tawa ko ya yiltito yaafinoɗa faami ala ko ɓuuri noon sattude yaafinagol woɓɓe no satti ɗum no satti e maɓɓe bonna haga sa inna yo yiltoto yaafo yiya waɗa toro yaafuye woɓɓe ɗum no sattani ɗum wa ƴawnugol nagge e ɗaggal et pourtant le koko duwa kon noon hay lanɗo si tawi woni yeehi ha un certain moment tawi population makko on vraiment ɓe wulitike mo e sengo goo o yeƴƴitike lo tawi vraiment ko ɓe woni mo wullirde kon hino no yaltiti
imo duwata ñawnude temmere nden yani on ella ɗon imo duwamo etade o itta on ella ɗon taw après noon o toro jama makko yaafuye par ce que o anda ko combien de fois ɗum ɗon jowata e makko on tuma ko kanko wiyete le père de la nation ko kanko halfina leydi ndi kanko halfina jama on o bonni noon o bonike e jama on woni himo andi ba ma o anda ba normalement si jama o yaltini onno yaltini hoore wi wonde mayɗa bonni vraiment hino ko bonnuɗa ko hino ɗo iɗa duware ko nisude sattani noon woɓɓe hay hakkudeji men taw a yeyi no sattani woɓɓe bonna ɗo goɗɗo ha gasara ina darami bonnima mais mi andali noon kono yafanola no satte woɓɓe kotuma yeehi ha inne kaari andi noon a waɗilan hunde kaari andi ɗum ɗon vraiment jouye an ko on tuma wiyata awa yaafo hari mi andali et pourtant le harde andi kono fi ya yiltude won en première yani en première personne an tigui yiltutoɗa avant que joomum arde réclame o pleño ko ya wonɗon ha o ara o haala o landoma o wiya iɗa waɗimo ɗum e ɗum si on tuma nantorɗamo yaafuye no hani ano c'est qu'on appelle le trop tard à jouer ce rôle ko ɗum wiyete aray ko ɓuɓata ko yoolike mo faami donc haray ɗum noon koko duwaɗa e wattande yilla ko moƴƴa ko hina seeɗa hande jamaji ɗin en fop men iɗe yiɗi ko entede ko développement hay goto yani hay goto yiɗa nande ka mum no woni rekkile hay goto yiɗa nande hay inde pays mum on no woni rekkile hay goto seeta ɗum say hande woɓɓe no iwa nokku go yaha wano Europe iwa Afrique ɗo yaha Europe ma Amérique non seulement kamɓe ɓe jonidiri juuɗe tawde nden ɓe golli ka maɓɓe ɓe wallidiray ɓe wallidiray sayi ka maɓɓe développi ko par ce que ɓe nanodirno e sayi min naali fewndo ɗo kono ɓe nanodirno e sayi ha ka maɓɓe développi hande noon ko to wonɗen dogande yeen donc no gasano woɓɓe si yeeyi ɗum ɗon hiɗa duha janngude systéme wonɗo toon on taw anda hin ko honno ɓe jokkiri ko honno ka maɓɓe développiri par ce que kamɓe ɓe andi fof no andirɗa noon kama no woni rekkile mo landike ma kama ko honno rekkileri hiɗa andi ɗa wawi yewtude ko saabu on ɗum kama rekkileri ka donc ko noon kadi sa yeehi nokkeli goo ka développi toon sa landike ɓe wawma haalande ko honno toon kadi développori no gasan kadi sa heeɓi fondo moƴƴo a ñembay ɗum no toon développeri noon an kadi a ñembay ɗum siga ɗum hayso tawi ni wona ka pays ma mais peut être kama a waɗay siga mum awa au moins itta hoorema e sattedeji goo e andeji gono toon ka mi sikki aray koko mérite noon koko moƴƴi kadi ko ɓuure moƴƴude kadi e feema non seulement ko fiima mais population no yani famille ma on kadi gollitiray ɗin ɗon trace ji ma par ce que tu vas laisser des traces accay ɗin ɗon ɗon on batte ma ɗon accay ɗum ɗon ɗon a créa histoire acca ɗon ɓay aduna ko yahmiɗe arde gasa ñande gora wi ko famille ma woni ɓaawo ɓiɓɓe ma taniraɓe ma ko ɓe wonta ɓaawo mais wigol noon père fondateur on ko soro amen waɗi ɗum ɗo vraiment mi sikki aray ko inde moƴƴere accuɗa ɓaawo ka si tawi woni woɓɓe kadi ari yii ko waɗɗa ɗon kon ɓen ɗon kadi décidi kañum kadi waɗay siga mum andi haray a puusi ɓen ɗon kadi e fait développement ɗum ɓuura ko añidiranten ko ɗum ɓuura ko mo be innata joni min si Allah jaɓi ɓay woni ko amen sa ko guyale tu woni toon manque de sécurité ceci c'est là comme ça kala ko mi heeɓi je vais acheter mi sooday occident ma yani mi darnay ka pays ji janani darnata ka amen par ce que toon sécurisaki ƴetta e famille amen on fof mi adda mi naɓa Europe sa naɓi famille ma fof Europe andu toujours Europe wona kama dey no wona woniri wo a soodu toon a sooda e darna no wona woniri wo toon a sooda e darna si a heeɓi feere sina ɗum koye location wurata ha maya an e famille ma ɗum noon joni noon so tawi konko yoɓirayno a location noon ma koko soodirɗa on terrain ɗon konko darnirɗa Europe toon koko pasiranɗa famille ma on ko dépensataɓe toon kon ɗum noon fof si a ƴetti engagement a heeɓi a haqqille moƴƴe a heeɓi fondo moƴƴo a ƴetti ndin jawdi ɗon fof a gollitiri ɗum ɗon kama
est ce que kama wa atawa Europe et puis c'est toi et puis haraka di kama dun posi buri ka sikkuɗa to hein ko dépense ta kon kadi kama yani ko dépense ta Europe kon ɓurata ɗuɗu double et par rapport ko dépense ta kama kon affaire nourriture yani affaire alimentation hein affaire piji ɗin fo dal ɗum fop atayi ko dépense ta kon no woni moins cher et par rapport ko dépense ta kon ka leyɗe janane hay si tawi woni a soodu darnuɗa taxe ji goo a yoɓaydi ka leyɗe janane wona fi ko an soodi terrain darni ay sa naaday courant vraiment a yoɓay piji goo mi ala comptude andoɓe ɓe no andi faami donc so tawi woni a darni kama a ɗaɓɓi panneau solaire ji a ɗaɓɓi yani piiji ɗi andirɗa ɗi alimentirta suudu ma ndu labinira suudu ma ndu comme no yirɗa Europe noon ko hombolandotoma ɗon goɗɗum haray musidɓe ko duwaɓe wattande yilla piiji hewɗi no toon watta goɗɗo añan ha añana e hoore mum ten añiniran ha añanen ha e hoore men moƴƴana en donc hande en fof men so daari on tawi piiji ɗi wonnoɗi depuis yani au moment de 20e siècle et piiji wonɗi ko 21e siècle ɗo safonde no seedi nanda adna on changino no changiri noon kadi enen kadi ko noon changirten mentalité ji men ɗin ko noon changirten programme ji men ɗin fika hoɗundeji men faami haray ɗum noon e yewtidiranayi ɗum ɗon toujours te kadi koko iɗon andi koko e wadde koko yiwɗen kadi koko yaltiti kadi noon kadi wona ko wonɗen hoccitade tu yewten koko yaltiti e men non seulement population o mais autorité ji ɗin kadi en même temps hi so daari côté ji ɗin fof on tawi e mo be no woodi ka felire donc pour que noon joni yo feloje go accu enen population on changé piiji gono toon ndaron si tawi woni en changi piiji gono toon kala citoyen jo mo ƴettuɗen hakkudeji men wiɗen hande oɗo woni lanɗo si hina ko yani firti ko saati koko enen citoyen jo jannuɗen mo kon ko ɗum ɗon o ƴawi dowyta dow to on faami donc haray ko no wawata wonirde nayen ino tun en yani e wawata chansude goɗɗo ko ten accu ha o ƴawa dow to wiyen en chansay mo mettay fi par ce que si lanɗo ƴawi ka o ƴawi ɗon vraiment on tuma haray ko haqqille goo joguiti donc so tawi onon woni kanko o ƴawi dow ton o heeɓi ɗen haqqille ɗon o andenanoka fewdo o wonno citoyen o andenanoka ene population on ko ni eni doit wonirde ko ni eni doit yani wallirede donc sattanaymo fi wallitagol ɓen noon par ce que on tumas ko tuma o ƴawi inneno yo kaari janne tuma goɗɗo laami inne yo janne noon ko honno laamorte andi sattay donc mo dowata o jannede ko honno laamorte avant que o ƴawde donc mi sikki ko ɗum ɗo woni simple on ko ɗum ɗo woni goonga on donc haray ko en fof koye watta yilla nden tori kadi yani lamɓe men ɓen si watta jama o wullito ha tawata hara koɓe woni wullitade kon no feeñude kadi e non seulement e population hay kamɓe hakkudeji maɓɓe haray hulɓinike donc sinama pays reculi pays développement on ala toon ɗum ɗo no natiri ni yaltiri ni haray yoɓe dartu ko honɗum saabu honɗum jama woni wirde développement ala yerkoɓe andi ɓe wawa waɗande population on ko ɓe waɗa ɗum ɗon ngenare ɗuyto par ce que minen andi wawata accude on ne peut pas changer, on ne peut pas neutraliser l'affaire, ce qu'on appelle la corruption. On ne peut pas neutraliser ça. Mais nous avons diminuer au moins. Mais avec la corruption, genarion, enen kadi avec corruption. Quand on a des godou, c'est là mon waldira indundo. Et pourtant là mon ko hanani ko normalement. Kala ko goɗɗo immani ko o janngani a wiyaɗo no hekki yeeso on wata sabbo ɗon ko tuma o okkuma goɗɗum ma ko tuma o duuñuma jawdi si wallirama ɗum ɗon par ce que na ɗum janniraɗa kanko o jannama fi yo zéro o secteur ɗo normalement yo ko autorisation o doit heɓude
o yaha o gère on secteur ɗon, so géri on secteur ɗon ɓay tun ko on secteur ɗon o janggani, je vous assure piji ɗin avancé no haniri noon. Kono ayiye joni goɗɗo no janne chimie o yaha o jannoya français, ma goɗɗo no janne ɗo biologie o yaha e innugol joni kaka infrastructure moƴƴingol laawi ministre de o yaha wonoya ministre des travaux, ma wona ɗin domaine ji dal ko janggani kon o haali on secteur ɗon. non andi ɗon on woninayi mum kadi sattede par ce que on o hewtiti kadi o hewtiti ka o janggata kadi à nouveau, o janggay ɗon kadi yani o janggay kadi comme à l'école. est ce que ara moƴƴi, est ce que avancement waɗay ɗon, so mo be ko janggani kon jonnama on secteur ɗon géri, je vous assure ko ɗum inete sa daari wano Europe Amérique ko pay ko sa yi ka maɓɓe développe diina pahar ko ɓay mo be maɓɓe no halfinaka gaynata ɗon, mo be maɓɓe no jonnaka gaynata ɗon. Et ensuite kadi no waɗa limitation, sa hewti un certain moment un certain d'âge haray ɗin âge ji ma ɗon ɗin ɗon permettatama han kadi yahugo yeeso ton golle, ɓe no limita. Kono enen ayiye ɗo goɗɗo hay no woni e pousse mum ta hay mo géri ɗo direction, hara mo pousse e pousse wala hara rendu no jooɗi yeeso ga ta hay déjà tere makko ɗen faible ino, kono jusqu'à présent imo occupé poste on ɗon noon joni inne ko no woni golle makko ɗo. He no woodi ka haqqil gollata, yani no woodi ka science ka mentalité gollata, no woodi kadi noon ka force yani ka déplacement gollata. mi faami ko siga ɗin domaine ji si hewtanima won nokku no vraiment he adna wona ɗum daranin ko sikkuɗa hayɗa gayna an tun ko no woodi kadi gaynaɓe fotarama ma ɓuurima libéru woɓɓe go kadi ara ɓen noon kadi ka accu hattuɗa ɗon ko ɗon ɓe tokkata. He développement on yahay tun ko succession on tuma wonata, kono so tawi woni ko ya won ɗon ko tuma mayiɗa après noon inne yo goɗɗo ardu ta noon on tuma hay ko moɓana ɗon kon fi on secteur ɗon on tuma hay antigui Allah fuɗɗi keno détournude ɗum par ce que nawnaje nanguima toujours ɗe ñawdade, donc ñawdagol mangol tata hara ko secteur o yoɓata fi hay frais ji ñawdagol mangol andi ɗum ɗon on reki lay woni. donc ko ɗum ɗon doit accude surtout sengo ardiɓe men go yani pays ji goo ko ɗum doit accude surtout sike noye kene sifotako fof kono noye kene non doit accude. donc mi hatta ɗo hande inchallah si Allah o newni jaaɓi yittide yontere hande kadi en compte tenu de notre émission Neddi e Jikkuji men. harayno yon andu Neddi e Jikkuji men toujours ko émission mona no hoore man ko donner recevoir mais no woodi ko yaltata ga émission on, no woodi kadi ko émission on wallitorte. voilà kono mi wiiri ɗum wona balle sikku ɗon ne yanin Neddi e Jikkuji men ko hay population on tigui no wawi addude fondoji muɗum ɗin e fii o Neddi e Jikkuji men. donc haray ka sabba ɗon ɗon no arde kadi inchallah ñande ɗon kadi fuɗɗiti wo si Allahu newni jaaɓi e ɓay hunde fof ko préparation. si ɗon kadi fuɗɗitiki haray toujours antenne o liberté wawon ara noddude mo be adda fondoji mum ɗin fi ko yowti émission on kon kañum kadi e sengo mum kala mo be ko andi kon o koko wallidirte quoi. donc haray o weltanama ko adi kon ko accutuɗon sahaji moɗon ɗin kon iɗon siiva émission ji ɗin ka télévision Jama TV. haray nawnuɓe meɗen ɓen fof yo Allah on jikkimɓe hikkiɓe yeeso ɓen kadi yo Allah on yarloɓe yaafoɓe nadoyaɓe aljanna firdawsi. enen luttuɓe sellude ɓen yo Allah on ɓoyndu en e cellal ngal, Allah on okka en kutu huwen ko moƴƴi inchallah. en yontere hande kadi si Allah o newni jaaɓi. wassalam.